وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ووقتی که yaş oğullarınız belagatga yetseler, pes olar da icazə alsınlar. Olarqların icazə alışı yani. Şu tariqa Allah Tebarek ve Teala özünün ayetlerini beyan ettiler ve Allah Tebarek ve Teala bilyen ve hakimdir. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وerleri ölüp dul oturan hatınlar ki nikah etmege umidleri yoktular, pes şolara ayıbı yoktur libaslarını ayırıp koymaklarına, mahfi zinetlerini zahir etmek kastı bolmayın. Ama libaslarını ayırmaktan saklansalar, onlar için beter yaxşı bolar. Ve Allah Tebarek ve Teala eştiyan ve bilyandır. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Kör adamga günah yoktur ve ağsaq adama da günah yoktur ve merid adamga günah yoktur ve sizin özünüze de günah yoktur. Öz öyünüzden imekte ya atalarınızın öyünden imekte ya enelerinizin öylerinden imekte ya doğanlarınızın öylerinden imekte ya ayallıqonlarınızın öylerinden imekte ya atağınızın erkek doğanlarının öylerinden imekte ya atağınızın ayal doğanlarının öylerinden imekte ya dayılarınızın öylerinden imekte ya dayıdalarınızın öylerinden imekte ya açarlarını size beren arvaplarınızın öylerinden imekten ya hakiki dostlarınızın öylerinden imekte size günah yoktur mujtama bolan halınızda imekte ya muteferrik bolup imekte. Pes vakti ki şu aydılan öylere dahil bolmakçı bolsanız ählilerine salam verin. Salam Hudaýynyň emri bilen bolan pak o mübarek duadır. Şu tariqa Allah Tebarek ve Teala size ayetlerini beyan etýär, şayet siz fahmedip düşünseňiz diýip.